šta ima? Danas igramo Subway Surfers Casual World Tour. O moj bože. Danas igramo to i nikako ništa ne znam. Imam neku igricu, nemam pojma koja je igrica. Ne znam koja kako se zove. Subway Surfers. Play tip and coins for your Facebook and friends and make a multiplayer runs. Wow! To nikad nisam uradio, ali Mohamed Abdullah Mandullah. Šta? Ja znam, nija. Ta ja sam rekao, ali dobro. Zula. O, dobro, Zula, kakva Zula. Ima igrica Zula. Koji vjerovatno vi nikad niste čuli. Vjerovatno ste čuli, brate, koliko varno je sad. Ima 800 miliona pregleda. Ima 800 miliona pregleda sekundi. Eto, već milion. Evo ga. Evo. Idemo ovo. Joj, što me nervira kad baguje. Kako me nervira. Eto kako me nervira. Eto, rodio sam se. Rodio. Vamo. Nije fair. Kako mi tako, nemam pojma. Kako nisam mogao skrenuti? Izvinite zbog ovih frame dropova. Samo da zatvorim vrata, da te ti... Evo nas, joj. Plajo. E sad malo koči. Lažem. Super koči. Mama. Čuti. Trči na hoverboardu. Ovo se zove hoverboard, nemam ni kak se zove. Zaborio, nemam pojma kako se išta zove. Ne znam kako se ovo zove. I kako sam pao na ovome. Kako sam pao? Oj, šta je ovo? I tamo bilo 57. Šta? Koje? Sad moramo 1000 skoro. 1000. Skoči. A? Kako li skočio? Nije skočio. Imam drugu igricu. Sad ćemo igrati igricu pod imenom Extreme Car Driving Simulator. Nikad niste za tu igricu. I nikad možda jeste ili niste. Brate moje. Ne vidim ništa, bat. Čuo. Access in montation. Oj, ne mogu ja. Ne smiješ ti to dirati. Čekaj, ja zaboravim ključ facecam. 5 minuta snimamo, tačno.
Šta sam ja uradio? Evo me ovdje. Loading. Šta znači loading? Ovdje idem. Nemo lupat, bat. Evo, sad me vidite vjerovatno. Koji vjerovatno. Čekajte, moram nešto. Čekajte se malo. Moram isključiti, uključiti. Isključiti, uključiti. Sad se poveća. To. Ovako bi trebao, ovako. Joj, sine. Evo me. Idemo drive. Ćemo trafik. Da, trafik. Kako svjetlo, brate, moj mili. Šta a? Pa. Šta pa? Gdje reći nešto? Para, jel? Idemo na aerodrom. Aero. Ja sam spaj, ovdje sjedim ja, a sprema da trebam da bijem, ne znam da bijem pajra. I treba mi pomoć, da radim sada ovoga inženjer. Ja ću ti pomoći ubiti pajra. Samo trebaš trenirati sa mnom. Idemo trenirat, pa ga isprebijat, uj bajko. Da li si spreman? Ja inženjer. On nikad mi ne koči ovako. Jedino tad. I sad je malo bolje. Ja sam spaj, ovdje sjedim ja, a ne znam da bijem pajna. Oj, treba mi pomoć. Šta da radim sada? Bože, ja ne vidim šta se događa. Gaženje. Sad ćemo drugo igrati. Sad ćemo igrati And Die. Sad ćemo igrati ovo, pa ćemo And Die, pa ćemo Make More, pa ćemo Hill Clean Bracing, pa Tube Clicker, sve igrice koje imam. Da, jesi ti rekao da? Aha. Rekao si da. Kako zanimljivo. Ja sam spaj, ovdje sjedim ja, ne znam da bijem pajra. I treba mi pomoć, da radim sada ovoj inženjer. Ja ću ti pomoći ubiti pajra. Samo treba trenirati sa mnom. Idemo trenirat, pa ga isprebijat, da li si spreman? Ja inženjer, treniramo. Ubit pajra, veoma je lako. Sada ja ću za pajra. Ja sam zaosjetu na njega. Skočit ću iz leđa, ubiti ga s leđa. La. Mrtav si, pajro. Da, tako sam ubio pajra. Šta ja pričam? Gledaj ga, što s tim događa? Može čuj. Trebam da bijem pajra. Majka. Извините, усвоила su majka. Majka. Snimam. Snimam. Video. Snimam video.
majka ušla u sobu, ali sad idemo sa ovim takom. Trak pak. Idemo, kako zombije gazi, brat. O, buraz, ovo bi ne koči toliko. Koči malo. Moram doći do onoga bagera. Man. Gore, dole. Ovo je 8. vijekov, a ima 9. Proćemo ovaj i proćemo za svaki slučaj onaj. Tu ti ne gas nešto će. Hajde, sad. Gas, sad ovako. Gas ja nemam pojma. Bože moj mili, kako mi koči. Nikad mi ovako ne koči, nek samo kad snimam, joj. Oj go, što neće odrktazi. Evo ovako, sad evo. Ento daj mi nikad skoro ne koči, ali sad koči ko lud. A ne smijem tvrči postaviti jer mi ovdje sam kanal. Što ovaj gost ne stiče buraz moj? Mojko bože, što ovo radi? Oj, sine. Nek ne reagira, bježi. Oj, sine. Što je ovo, buraz? Nećemo snimati Gangster Vegas jer druga tko epizoda kada ja snimam Gangster Vegas. 7. Ovo je you just captain fuel tank to help you drive future. Da ideš u budućnost. Bože moj. Sad ne koči, sad je bravissimo. What the? Ne koči ništa. Sad će klip biti dobar. Buf. Gos, samo gos. Gos, to sine, oj kako idem. Kako tičim, opa. Budri ga po gasu. A gdje mi je cigla na gasu? A gdje mi je, brate? Ovo je sve u slow motionu, ne moram i slow motion da stavim klip. Nego moram ovo je slow motion koti. Na zadnja 2 točka se vodim. Dobro. Mogu klip vratiti? Ne mogu. Možda negdje mogu klip vratiti, ali vjerovatno da ne mogu nigdje. Jer ja nijednom nisam uradio da se klip u životu. Bože sačuvaj. Ja sam u stvarno, valjda, ali nisam u pulmonija. U igrici, valjda. Pa da. Ja mislim da mi možemo skroz. Hajde, bruraz moj. Opa, mogao sam sad flip jedan komičar. Wow.